also coming to Goa for so many years. Last 5 years also I must have visited Goa on 20 occasions or more. I don't see any change in Goa, not for the better at least, maybe for the worse. In Delhi, 2.5 years back, big slogans, lot of assurance, सबको आश्वासन दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज 2.5 साल के बाद मुझे बताइए कि देश में क्या बदल गया? What has changed in the country? NCP is ready to cooperate with all secular parties to defeat these communal forces. But again I repeat, it is not only the responsibility of NCP, it is the responsibility of all like-minded people, and therefore I am saying that if everybody is ready, we are also ready to cooperate and bring all secular forces together to defeat these communal forces. आमचो लीडर जो प्रफुल्ल पटेल जी आहे साहेब आमचो हांगा येयला आमच्या एलायन्साचे बद्दल तो डिसिजन घेतलो त्या डिसिजन घेयले म्हणटकच आमी त्याच्याच पावलाचेर तो जसो सांगता तशें आमी मुखार वयतले आमकां लोकां वोट डिस्ट्रॉय करूं नाका आमकां वोट सेक्युलर वोट सांबाळपाचे आसा आमकां वोट आमचे डिवायड करपाक नाका ताका लागून आयज पासून आमी म्हणटा we should align. Take the formula of Bihar. Why we should not take? So आमच्या लिडराचे मन हेच आसा की आमी हे पावटी वोट कसोय डिस्ट्रॉय जावचो न्हू वोट कसोय पयस वयचो न्हू आयज टॅक्स विभागाले एक लुकाराचे एक बारीक वस्तूचेर टॅक्स फारीक करता तुमी आनी हे पयशे गव्हर्नमेंट आयज मजा मारता टॅक्साच्या पयशाचेर हे पयशे तुमकां आमच्या भयणाक दिता एक स्कीम म्हणून हे पयशे आमच्या गरीब लोकांक दिता आपणाचे म्हणून ते पयशे तेंचे न्हू हे पयशे तेंचे न्हू हे पयशे तुमचेच जे टॅक्साचे तुमकां कलेक्ट करता आनी हेच हाडून तुमकां दिता